салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими сешанбе 1 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. парвози ҳавопаймоҳои бесарнишини қирғизистон дар марзи чоркӯ, таркиши нуқтаи фурӯши маводи сӯхт дар зархез 9 захмӣ ба ҷо гузошт. авбошии рустам командир, яке аз ёрони хуҷа командир дар зиндон. русия аз 2 июн парвозҳои мунтазам бо тоҷикистонро афзоиш медиҳад. камбағалии дарди сахт аст. кушдори хуштоман аз сӯи келин барои маводи хӯрока. дар гузашти рӯҳонии тоҷик махсуми имомиддин дар синни 83. талаби $20,000 барои қатъи парванда дар агентии зидди коррупсия. пирӯзии толибилми тоҷик дар озмуни қориёни қуръон дар русия. охирин ахбори кумитаи ҳолатҳои фавқулода, боди шадид дар хатлон, заминларза ва марги 2 каси дигар. тоҷикистон аз хитой 300,000 ваксинаи зидди коронавирус мегирад ва акнун тафсилоти хабарҳо. исматулло тағоев, блогери муқими чоркӯ хабар дод ки шаби 31 май ба 1 июн тахминан соати 21 дар фазои ҷамоати чоркӯ якчанд дрони қирғизистон парвоз дошт. исматулло тағоев менависад ки дронҳо иншооти муҳими амниятиву иҷтимоӣ аз ҷумла гирду атрофи қисмҳои ҳарбӣ, бинои шуъбаи милиса, кумитаи амният, идораи ҷамоат ва мактабҳоро ба навор мегирифтанд ва ба сӯи яке аз онҳо ки дар фосилаи наздик парвоз мекард тир кушоданд. ин блогери тоҷик инак 2 рӯз пайи ҳам дар бораи парвози дронҳои қирғизистон дар хати марзи Исфара бо ноҳияи Ботканд хабар медиҳад. ӯ рӯзи 31 май хабар дод ки марзбонҳои тоҷик шаби 3 ба 31 май дар фазои деҳаи Хоҷаи Аъло, ҷамоати чоркӯ дар марзи Исфара бо ноҳияи Ботканд як дрони қирғизистонро бо тири силоҳ зада аз байн бурданд. мақомоти расмӣ ин хабарро дар бораи парвози дронҳо дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистонро тасдиқ ё рад накарданд. ин хабар дар ҳолест ки ҳамагӣ як моҳ пеш дар рӯзҳои поёни моҳи апрел дар марзи 3 ҷамоати чоркӯ, ворух ва сурхи Исфара бо ноҳияи Ботканд ва дар марзи ҷамоати овчи қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ноҳияи Лайлаки вилояти Ботканди Қирғизистон задухурдҳои мусаллаҳона сурат гирифт ки дар ҷараёни он аз ҷониби Қирғизистон 36 нафар кушта ва 154 нафар захмӣ гардида, аз ҷониби Тоҷикистон 19 нафар кушта ва 87 нафар маҷрӯҳ шуданд. ҳоло вазъ дар марз нисбатан ором шудааст, вале ҳафтаи гузашта дар бораи боздошти дасти кам 5 шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми убури ғайриқонунии марзи Қирғизистон гузориш шуд. нимаи дуюми рӯзи 31 май дар як нуқтаи фурӯши сӯзишвории Синои Са воқеъ дар деҳаи Зархези ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон таркиш ба амал омада ба сӯхтор печидааст. вазорати корҳои дохила гуфт дар натиҷаи сӯхтор 9 нафар шаҳрвандон ҷароҳати миёна ва сабуки сӯхтаи бадан бардошта, фавти шаҳрвандон ба қайд гирифта нашудааст. маркази матбуоти вазорати корҳои дохила хабар дод ки таркиш дар зарфҳои нигаҳдории маводи сӯзишворӣ ба амал омада масоҳати сӯхтор 40 метри мураббаъро дар бар гирифтааст. бино ба ин манбаъ барои фурӯ нишондани сӯхтор ва пешгирӣ аз хавфи густариши он ба дигар бинову иншооти наздик 7 адад нақлиёти оташнишонӣ ва дигар қувваҳои воситаҳои хадамоти давлатии оташнишонӣ ҷалб шуданд. вазорати корҳои дохила дар гузориш меафзояд ки аз рӯи таҳқиқи пешакӣ ҳодисаи сӯхтор маълум гардид ки сабаби ба амал омадани таркиши зарфҳои нигаҳдории маводи сӯзишворӣ ин корношоям гардидани механизми сарпӯши ихроҷи ҳавои фишурдаи сӯзишворӣ дар зарфи мавҷуда мебошад. дар як моҳи охир дар Тоҷикистон ин аллакай 3-юмин фалокати марбут ба маводи сӯхт аст. рӯзи 20 май бар асари чапа шудани як мошини бензинкаш бо 35 тонна маводи сӯхт дар ҳудуди деҳаи Ғазанталаки ноҳияи Деваштич ронанда ва мусофири ин мошин ҷароҳат бардоштанд. дар таркиш ва сӯхтори шоми 1 май дар нуқтаи фурӯши маводи сӯхти Эко Ойл дар маҳаллаи Испечаки Душанбе бино ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода 29 нафар ҷароҳат бардоштанд. яке аз онҳо корманди Эко Ойл Андрей Рязанцев баъди як ҳафта дар бемористон ҷон дод. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе рӯзи 18 май ба ҳукми Рустам Ҷабборов маъруф ба Рустам Командир яке аз ёрони наздики фармондаи собиқи фронти халқӣ Хуҷа Каримов
برای اوباشی در بازداشت باز 1.5 سال دیگر افزوده است. اکنون رستم جباروف که ماه فوریه با جرم آدمکشی به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود، باید 15 سال را پشت پنجره کلون نظامش سخت سپری کند. خود خوجه کریموف که ماه فوریه سال 2020 بعد تقریبا 20 سال فرارش از دبی به دوشنبه استرداد شده بود، برای چندین کشتار و گروگانگیری در دوران جنگ شهروندی به 14 سال زندان محکوم شد. حالت کار بنا به فرضیه تفتیشات چنین بوده است: از 15 دکامبر سال 2020 تا 9 فوریه سال 2021 در تحقیقگاه تفتیشاتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی نسبت به کریموف، خوجه، جباروف و دیگر شریکان جنایتیشان غنیف، کنجایف و رجبوف مورد بررسی قرار داده شده است. 9 فوریه سال 2021 ساعت 15:00 سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان تقوی‌زاده حکم سود را نسبت سودشوندگان اعلام کرده است که موافق آن جباروف به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم گردیده است. بعد جنبش گردیدن مرافعه سودی و از تالار سود برآمدن سودیه و هیئت سود در باطن جباروف که هنوز با هممسلکانش در داخل پنجره آهنین قرار داشت، حسیات اوباشی پیدا گردیده در حضور زیاده از 20 نفر کارمندان تحقیقگاه تفتیشاتی، سربازان قسم حربی 6593 و دیگر شهروندان در مجلس سودی اشتراک داشته ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت جبردیده قیوموف دشنام و حقارت‌های قبیح و تعدید استفاده زوراوری نموده مدت زیاده از 15 دقیقه ترتیبات داخل تحقیقگاه تفتیشاتی را دغلانه ویران نموده است. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات دادستانی کل در نتیجه سربازان در قسمت بیرون مجلسگاه بوده و کارمندان دیگر تحقیقگاه به تالار وارد شده جباروف را آرام و ترتیبات را برقرار کردند. ستاد مبارزه با کرونا ویروس روسیه خبر داد که روسیه از 2 ایون پروازهای منتظم با چند کشور از جمله با تاجیکستان و ازبکستان را افزایش می‌دهد. پروازهای منتظم در خط‌سیرهای مسکو دوشنبه و مسکو تاشکند در هفته 1 مرتبه زیاد کرده شوند. به این طور به نوبت خود تاجیکستان و ازبکستان نیز می‌توانند شماره پروازهای منتظم از پایتخت‌های خود به شهر مسکو را در هفته 1 پرواز را بیشتر کنند. فعلا از دوشنبه به مسکو و از تاشکند به مسکو هفته 2 پرواز انجام می شود. 1 پرواز از جانب شرکت‌های روسیه و 1 پروازی از جانب شرکت‌های تاجیکستان و ازبکستان. روسیه از 1 اپریل به پروازها بین تاجیکستان و روسیه اجازه داد. پروازهای منتظم بین دوشنبه و مسکو را از جانب روسیه شرکت یوت ایر و از جانب تاجیکستان سامان ایر انجام می‌دهند و به 3 شرکت دیگر هواپیمای روسیه اورالسکی اویالینی، سیبیر و یامال حق انجام پروازهای چارتری از فرودگاه‌های تاجیکستان به فرودگاه‌های روسیه داده شده است. باز 1 شرکت دیگر روسی سیورنیویتر نیز در این بازار کار می‌کرد، ولی اگنتی اویاسیون گرجدانی تاجیکستان روز 17 می این شرکت را به دلیل به طور صنعی بالا بردن نرخ چپتاوش از حق انجام پروازهای چارتری محروم کرد. دادگاه نوع شهرنو نصیبه توپاروا ساکن 34 ساله دهه سعودیان جماعت استقلال را با ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان در قتل خوشدامنش اشوربیبی توپاروا گناهکار شناخته به 9 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. این حادثه 22 نوامبر سال 2020 رخ داد و بنا به اطلاع دریافتی ابتدا مردم مرگ اشوربیبی توپاروا را طبیعی گمان کرده او را به خاک سپاریدند. تنها 5 روز بعد با اصرار دختر او جسد را از قبر بیرون آورده تشخیص کردند و معلوم شده است که این زن را بوغی کرده کشتند. انگشت اتهام نزدیکان زود به طرف کلین خانواده بلند شد و نصیبه توپاروا را دستگیر کردند. عائله توپاروا زندگی خیلی فقیرانه داشت و دادستانی کل تاجیکستان گفت نصیبه توپاروا روز 22 نوامبر در آشخانه برای تهیه خوراک یگان مواد غذایی پیدا نکرده از خوشدامنش خوراک پرسیده است و وقتی جواب رد شنیده است سر قهر پیرزن را کشته است. بنا به این منبع توپاروا نصیبه سنه 22 نوامبر سال 2020 تخمینا ساعت 12 در منزل استقامتیش با مقصد آماده نمودن خوراک نصف روزی به آشخانه‌شان درآمده در آشخانه محصولات خوراکه دریافت نکرده است. سپس او برای گرفتن محصولات خوراکه به انبارخانه خوشدامنش توپاروا اشوربیبی امانونا می رود.
ҳангоми ба он ҷо расидан байни онҳо оиди надодани маводи хӯрока муноқиша ба миён меояд. Топарова Насиба асабонӣ шуда аз қисмати пушт бо дасти чапаш, аз шикам ва бо дасти росташ аз даҳони хушдоманаш дошта қасдан роҳи нафасашро 3-4 дақиқа маҳкам кардааст, ки дар натиҷа Шарванд Топарова аз норасогии ҳаво дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Моддаи 104 барои куштор ҳамчун ҷазо то 15 соли зиндон пешбинӣ мекунад, вале додгоҳи Шаҳри Нав зан ва модари 2 фарзанд будани Топароваро ба инобат гирифта ба ӯ 9 сол додааст. Топарова ҳукмашро дар маҳбаси Норак, ягона зиндони занона дар Тоҷикистон адо хоҳад кард. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем хулосаи муҳимтарини ахбори Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод тамошо доред. барномаро идома медиҳем. махсуми Эмомиддин Бобоев, рӯҳонии шинохтаи тоҷик, рӯзи 3 май дар синни 83 аз олам чашм пӯшид. маросими ҷаноза ва дафни махсуми Эмомиддин рӯзи 31 май дар деҳаи Ҷимтепаи ноҳияи Рӯдакӣ баргузор шуд. радиои Озодӣ ба қавли пайвандони махсум Эмомиддин хабар дод, ки ӯ ба иллати бемории қанд ва сактаи қалб вафот кардааст. махсуми Эмомиддин аз рӯҳониёни суннатгарои тоҷик буда аз шогирдони мактаби машҳури мазҳабии Қори Муҳаммаҷон Рустамов, маъруф ба Мавлавии Индустонӣ, ва аз ҳамсабақони Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ дар ин мактаб ном бурда мешавад. махсуми Эмомиддин ҳудуди 15 сол дар донишгаҳи исломӣ ба номи Имоми Аъзам дар шаҳри Душанбе дарс дода, соли қабл ба рухсатӣ рафтааст. дар донишгаҳи исломӣ ба радиои Озодӣ гуфтанд, ӯ дар бисёре аз масоили фиқҳӣ ва шариат дониши амиқ дошт ва ходимони дин аксари вақт аз ӯ дар мавриди масоили никоҳу талоқ машварат мепурсиданд. ба гуфтаи пайвандон, махсуми Эмомиддин китоберо ҳам дар масоили дин таҳия карда ба итмом расонида буд, аммо барои нашри он фурсат наёфт. Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ, шарикдарси махсуми Эмомиддин ва яке аз пирони рӯҳониёни суннатгарои тоҷик, рӯзи 13 апрели соли ҷорӣ дар рӯзи аввали моҳи шарифи Рамазон дар синни 80 аз дунё чашм пӯшид. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон аз анҷоми тафтиши парвандаи нафарӣ хабар дод, ки аз шаҳрвандон барои ҳалли мушкилоташон бо ин агентӣ ҳазорон доллар пул мегирифт. маркази матбуоти агентӣ рӯзи 31 май хабар дод, ки Алиакбар Раҷабов, сарнозири шабакаҳои барқи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ба боварии шаҳрванди А, ки нисбат ба вай дар раёсати тафтишоти агентии зидди коррупсия бо иттиҳоми гирифтани пора парванда кушода буданд, даромада лоф задааст, ки ин кор аз дасташ меояд ва парвандаи ӯро дар агентӣ метавонад қатъ кунад. бино ба гузориши агентии Алиакбар Раҷабов, аз шаҳрванд А барои қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ маблағи 20 000 доллар талаб намуда, аз маблағҳои талаб намудааш 10 500 доллар ва 2700 сомониро гирифта, ба манфиати номбурда ягон амали муайянро иҷро накардааст. агентӣ афзуд, дар натиҷа Алиакбар Раҷабов бо ин кирдори қасдонаи худ ба шаҳрванд А зарари моддӣ ба миқдори махсусан калон расонидааст, вале ин ниҳод исми мансабдореро, ки ба порахӯрии муттаҳам мешуд ва мехост дар ивази 20 000 доллар парвандаашро бубинад, ошкор накардааст. дар робита ба ин ҳолат нисбат ба Раҷабов бар асоси моддаи 247 банди Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба миқдори махсусан зиёд парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ба суд ирсол карда шудааст. бар асоси ин банди қонун ба Алиакбар Раҷабов ҳамчунин ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда, барои ҳисобҳо як нишондиҳанда 6 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 12 сол, бо маҳрум кардани аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолиятҳои муайян ба муҳлати то 5 сол ё бидуни он таҳдид мекунад. шабонарӯзи гузашта дар қаламрави кишвар ҳодисаҳои табиӣ чун заминларза, боди шадид ба қайд гирифта шуданд. ҳамчунин 2 ҳодисаи нохуш дар об низ сабт шудааст. чунончи 31 майи соли 2021 бар асари боди сахту шадид дар ҷамоати деҳоти ноҳияи восеи вилояти Хатлон симчӯбҳои интиқоли қувваи барқи зарар диданд. боми хонаҳои баъзеи сокинон, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бунгоҳҳои тиббӣ
و انشاءات یاری رسان قسما ضرر دیدند. در نویه تیمورملک نیز در نتیجه باد شدید ضرر رسیده در بیش از 200 خوجگی در 7 جماعت دهات به قید گرفته شد. در جای حادثه کمیسیای حالتهای فوق‌العاده فعالیت دارد. تلفات جانی و همچنین نابود حیوانات خانگی نیز به قید گرفته نشده است. بنا به گزارش اینستیتوت زلزله سنجی اکادمی علم‌های تاجیکستان، صبح امروز 1 ایون ساعت 06:26 دقیقه در قلمرو کشور زلزله به قید گرفته شد. مرکز آن 293 کیلومتر جنوب و شرق دوشنبه، 43 کیلومتر شمال و شرقی شهر خوروغ بود. قوه زمین لرزه در مرکز آن 4-5 بال و در شهر خوروغ 4 بال را تشکیل داد. تلفات جانی و خرابی به قید گرفته نشده است. 2 ساکن ولایت سوغد کشور که یکی 22 سال داشت و دومی 47 سال شبانه روز گذشته هنگام آبوزی در جایهای ممنوع غرق شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به پیوندان هلاک شدگان نسبت مرگ بر محل فاجعه‌ای هلاک شدگان اظهار همدردی می‌کند. همزمان به ساکنان یادآور می‌شود که هنگام حضور در ساحل آبها قاعده‌های بی‌خطری شناوری و آبازی را فراموش نکنند. دانشجوی تاجیک دانشکده اسلامی مسکو برهان‌الدین رحیموف در آزمون 8 بین منطقوی قاریان قرآن در شهر پرم در بین قاریان پاره کلام شریف سزاوار جای اول شده، همچون مکافات راحت به سفر حج عمره را به دست آورده است. دانشکده اسلامی مسکو پیروزی شاگردش را پیروزی بیچون و چرا نامیده خبر داد که آزمون قاریان با اشتراک 42 قاری از 17 ولایت روسیه در چارچوب همایش دوم جهان اسلام از 20 تا 22 مای دایر شد. آزمون قاریان در چند بخش گذشته است: دانستن 2، 5، 10، 15 و 30 جزء قرآن و سبقت اساسی بین قاریانی که قرآن را پورا حفظ کردند. دانشجوی تاجیک برهان‌الدین رحیموف محض در همین سبقت اساسی برنده شده است که اهمیت پیروزیش را دوچند و او را همچون غالب مطلق آزمون قاریان در پرم معرفی میکند. رئیس اداره مسلمانان کشور پرم الهام بابیراسوف از افزایش میل مسلمانان روسیه به خصوص جوانان و نورسان به آموزش و حفظ قرآن اظهار خوشحالی کرده گفت: ما را به خصوص سطح اشتراک کنندگان در بخش‌ها و سن و سال گوناگون خیلی خوشحال کرد. رقابت بین قاریان پاره قرآن خیلی شدید بود، چون که آنها 24 نفر بودند. دانستن تجوید، لحن و زده درست و هم زیبایی آواز، این همه هنگام انتخاب غالبان به نظر گرفته میشد. پیروزی آسان نبود، ولی جایزه ها هم جایزه های شایسته بودند. برهان‌الدین رحیموف که در بین قاریان پاره جای اول را گرفت، همچون جایزه راحت به سفر حج عمره را به دست آورد. ما از صمیم قلب به او در آینده پیروزی های نو به نو از جمله در آزمون های بین المللی را آرزو میکنیم. تاجیکستان از خطای همچون کمک بشردوستانه 300,000 واکسین کرونا واک میگیرد. در این باره روز 1 ایون سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی نوروز جعفروف خبر داد. این 300,000 برای فراگیری 150,000 نفر در 2 دوره پیش بینی شده است. جعفروف گفت در حال حاضر مسئله های تکنیکی، شرایط حمل و نقل و تحویل کرونا واک به تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. از 23 مارس تا امروز در تاجیکستان بیش از 80,000 نفر بر ضد بیماری کووید 19 واکسیناسیون شده. حالا در ایمونیزاسیون از واکسن استرازینیکا استفاده می شود، افزود او. واکسینه زنی از کرونا ویروس در تاجیکستان روز 23 مارس آغاز یافت. در عموم طبق نقشه در کشور باید همگی 6,714,000 ساکن از 18 ساله بالا واکسن ضد کرونا ویروس بگیرند. اولین بسته واکسینه های استرازینیکا عبارت از 192,000 دوز در چارچوب برنامه سازمان جهانی تندرستی با نام کوواکس که تامین عادلانه کشورها با واکسن ضد کرونا ویروس را به هدف دارد، روز 8 مارس از دهلی به دوشنبه آورده شد. در تاجیکستان بر اساس امور رسمی وزارت تندرستی بیش از 13,000 مورد سرایت به کرونا ویروس و همگی 90 مورد مرگ بیماران از این ویروس ثبت شده است. از اول سال 2021 این وزارت تقریبا یگان مورد نو گرفتاری به کرونا ویروس را در کشور ثبت نکرده است. اما منتقدان به این ادعاهای مقامات درباره
پیروزی کامل بر کرونا ویروس در تاجیکستان با نظر شبهه نگاه میکنند. روز 31 مای تخمینا ساعت 11:03 راننده ماشین تمغه جنبی اویف ایرج غفورویچ سال تولدش 1982 ساکن جماعت چورگلتپه نوی رودکی هنگام حرکت از سمت ناحیه یووان به سمت ناحیه رودکی در دهه اسن‌آباد جماعت زینب آباد از عهده اداره اتوماشین نبرآمده ماشین را به چقوری کنار راه چپه کرده است. در نتیجه راننده در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافرش محمد رجب فیروز سال تولدش 1999 ساکن جماعت اسمبای جراحت برداشته است. یک جوان 24 ساله ساکن شهر دوشنبه و شریکانش طاهر و ملیش به آن گمان برمی‌شوند که شب 25 و 26 مای ساعت 0:03 در حدود جماعت جمتپه نویه رودکی یک جوان 25 ساله ساکن پایتخت را لطوکوب کرده با روی زورآوری تلفن موبیلی او تمغه خواوی یو 6 را که ارزشش 1350 سومونی است کشیده گرفتند. برای بازداشت این سه نفر چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا ادامه دارد. یک نابالغ 16 ساله در کان بادام برای آن دستگیر شد که شب 30 و 31 مای از زمین‌های خواجگی دهقانی بایماتوف واقع در جماعت پولدان یک سر چاروای کلان متعلق به ساکن 50 ساله این جماعت را دزدیده به صاحب گفت 5000 سومونی ضرر رسانیده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 1 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری کنید: www.bomdad.com. خوش باشید.